Hello guys, nandirak nandam chiu thola tia zoom na kangai ni hinchu. Naitan na Iran ra ka pol ni Israel ram chunga drone le missile tam tak tak andak ka mi kong kaw hepet line khan atoina ten krak chimlai. I hi kong he mi tam pi chu athai che minen umlai nain athai lo mi te zong kha kho si cha khan arwang chu mirang hol dewin khan tiel mi sitika khan thailo mi kha kho si cha khan si ha nak he atoi ten krak chimlai. Alun che April thani hai thum chu naitan Saturday nia khan Iran ra ka pol ni rualau tak taken Israel ram chunga drone zala somsari le cruise missile som thum le ballistic missile pol zala phra andaka ti se chu adilaka zathum le phra kha Israel ram chunga andaka itutan na anka mi cruise missile le ballistic missile pol he angan tak tak mi pol khan si ballistic missile pol labang khacho pateku khimpol angan tak tak mi pol khan si chu meng thongin azuang khomi apin tak tak mi minung tam tak tak that khomi missile pol khan si chulong silawen drone zala somsari anka mi zonga khan drone pakhata kezikul tlukrong thang orit mi bom chiu khan thain hai chu te chu Israel ram chung baka khan Iran ni khan andaka atutan na Iranian ka min ha he direct in Iran ni Israel ram chunga ka daw nak atu avoid khat nak si tia anchim tulhana chon ta sunna ka Hezbollah haiti bantuk siam tai phupol na khe Iran ni siam nam apek na amhan hai chon Syria haiti bantuk pol mangen he tia Israel cho da upeng kau na ten direct baken ama aram chungin Israel ka daw na kato hi avoid khat na city kha anchim mi se seman se lo tutan na Israel ra ka pol chu an thon tuk ve cha tutan an ka mi misal le drone pol za thum le phra chunga hen 99% kha chu an ka thak pya kho nai chon pakhat ni te pani thum te kha chu Israel ram chunga atlawe kau nain mi umlau de na khai ti bantuk kha khan an tlak cha khan mi pi cha khan piatana chu pilau ka tilai achi mi anum lem lau chon anma Israel ka pol phun an khwarnak pong zonga khan pakhat chu tlawe nain khazong ni khan Israel ka poli until ri tlompal chu hopa nain major en arokral mi ngai kha umlau ti kha an hun chim mi se tutan na drone pol le missile pol ka thak na ka hin a begin Israel ni hen Iron Dome kha an han me se Iron Dome ni khan bitak ten intercept kha rak to an hai rak thak nai chu atam deu chu major chu se seman se lo anma Israel mi long anma Israel ra ka pol long ni silawin tutan Iran ni andaka mi pol ka thak abom tua hen US ra ka pol US Navy pol le chun France Navy pol zong kha pitak ten anetel ti se anma US ra ka pol ni khan an hunsim ve na ka chun tutan andaka thak mi andaka Iran ni andaka mi drone som sri tlok he US ni kan ka ai chun ballistic missile pathum zong he kan ma ni kan thak tia anchim simansala friends ra ka pol ni chun an ka mi zat kha an rak lak ter lo chula po chun ma Israel ni Iron Dome hangen an rak ka thak mi kha an city kha kan hun thai kho mi se tutan ka daw na ka hen minung pakhat Israel ram chunga minung pakhat hiam ha to mi ume nu te pakhat chu jong chu Iron Dome ni intercept ato mi van a khoi mi kha arak tlami shrapnel ni khan ape chu kon chipel ni ape mi ruanga khan hiam ha to mi city kha an hun chim mi khase itutan na Israel ni hivial te drone le ballistic missile ngan tuang ten an rak ikham kho mi mutika hen ancha ong min nak ngai city kha expert pol zong ni khan an hun chim mi se anma Israel chung long zonga silawin US chung shima hin anma Israel hoile chung shima hin lom ok ngai city kha anma ra ka pol zong ni khan an hun chim mi khase itutan na zaitin da Israel ram chunga rak tlading mi
siam nam khabial te raka thak piak dingin US ten ha he ready ten zetin da an khoning city kha mitam pini bihal na kan to mi se e chu kong hepet la yen Joe Biden ni naitia chimmi chu tu tan na Iran ra kap ni Israel ram chunga ka daw na ka to lai te he kan thai chia mi se chu cha ruanga chun aluan che ja ni rong rang in khan bitak ten air defense system pol kha ready ten kan chia chian hai chu tim chia ten kan rak ha mi sit ya achim arwang soi tin da an thai ti sia chon aluan che April khan ni khat a khan anma Israel ni Iran ra kap Iran consulate office Syria ram Damascus a Iran consulate office kha Israel ra kap pol ni van long an rakka nai chuliwa chun Iran ra kap le official pol minung palai thum kha anak tha nai chu chunga chon Iran ra kap senior general simi minung panhi zong kha anak iteli churonga chun an thin ha to ke tutan na Iran ra kap pol ni lerul na anak to na mi khesi zairuang law araka silawen Israel min hani anak to Israel ra kap pol ni anak to chemi ruanga lerul na anak to mi kha si churonga chon US ka pol ni khan lerul na an to shim lai ti kha zakhatin anak thai chian ha cha khan ready ten anak ha ven hai tutan an ka mi vel te tam tak anak ka thak pia kho ven ha na khe city kha diga zona hin bun lang ter ka du mi se chulong silawen anma Iran pol zong kha atu he tak ten ani tler shawe atutana kan to mi chunga Israel kha athin hari Israel ni lerul na ka to than schol asia chon chai tak hinak fak dewin Israel chu ka than lai lerul na ka to than lai tia achim mi se chu chimpa chon US song kha warning apeke tutan Israel le Iran ka daw na ka lungwa itel ha atel schol asia chun na chai lai ti ban token Iran ni khan Israel US song kha warning apek pha fonti kha kan hun thai kho mi se itu zarwanga chon atu he khatluk faken Iran ni Israel ram chunga araka mi ronga khan Israel hoile pol alliance pol vel te kha thin phok an thina phok nai an thina ngai raldau nak fak achu asol sia chon Israel ramma Israel sinna kan tang lai tia ready ten tim to nak an ngai na ti se chon dang khat lain Iran lai zong kha hoile pol Iraq hai ti bantuk Yemen hai ti bantuk le dang polvial te zong kha ran tho swala chun bom dingin tim to na kha ready ten an ngai ven hai chu cha ronga chun atu he UNP thin phangai ngai na me ka da nak fak aswa sia khan chun Middle East ramvial te le Europe play polmo Europe playa Israel alliance polvial te kara ka da nak he achwak solai ti kha an phan ngai mi si adong naka kan bun sim kadu mi cho atuliaw kan valai sining kan zautika nitlak lain lai mun kip kan zautika atuliaw he ka daw nak ral daw nak long ten kan kul kan ma koram chungli la zonga chum pitak ten ka daw nak le itha non nak aswa cho ma liaw pi se chuni ka lai khatlaya Russia le Ukraine pitak ten daw cho ma liaw pi se Hamas le Israel hai ti bantuk Iran le Israel hai ti bantukin hunzaki pa atuliaw he ka daw na fa cho ma liaw pi se hini hen kho fak pin akro ter mi chu atu he pathian chan nai anai tuk chang kaw ro chan dok na kam te kan dia chang kaw ro ti hiro lo ok thalo mi se charwanga chon Bible zong ni fiang te na kan sip mi chu chan dok la ya chun ram khat na tu lai ralda una ka phun at swaklai ti kha kan sip mi si ban token atuliaw ni hin kan khulchan hi zauti ka hen Jesu Christia atling changkaw la mo ti hi kalung chunga achwak ngai chu dunia hun sim ka du mi se dunia kan sim mi rak ngai mi vel tin di rak chunga lunglom nak tampi kan ngai chun tha mang tha dio